Talofa ruta polo ite keli se kumunuia no sia e bile fa talofa tia o tamari mapola noa aloha I know you watching from Hawaii talofa tia o tina tala le leisu ni ula malo happy faith mio se kumunuia dite se misi fa talofa tia o tina mala ngali lu te o fa talofa tuala Maria fa tai ma futa mai kiunga ponga malo ya sinta matiu se kumunuia Pablo Poso awala kilo pau wabi mai am menu o se kumunuia usangi la fa talofa tai ma futa mai pule ava po mele se kumunuia fa tai le ma futa mai Maria Rosa Mori se kumunuia tentua talofa Maria Lesina tavai se kumunuia e te wati whaalava au malo ta te oidoa se kumunuia a lei wen swenki se kumunuia whatalofa o lini au tu funga funti talofa ya neta sing whatalofa whiri malo whailau tusi whiri malo fiti ausi se kumunuia sala te o taru wasa tia malo tipi ai nos whatalofa tasi tile malo kai lawa yo sia e bile whatalofa ya au tambat Tano itala le ata o Samuel malo pe le se se kumunuia ina so idua se kumunuia Roberts le peti sa vedio malo si noi lo ua malo lava ya suanga se ngali fui fatu ai ton talo fatu pida lem sem malo te kalolo lo va a velar uno y gozo. I think it's low. Wow. Fue así que con relief ya. Te digo hay criterion so como no iba a talo fatu. Sibitai mai malo. Ya jangan kau on mai. Ayah bambalai si lihat talo fatu. Talo fatu lo matalo malo. Pira lem sem talo fatu fili. Le fau seu kumunuia pule va ai tau mia malo. Autua alana satiu malo pai I esera malo le asi piso patalo fatu nielu simone la va malo Miriam misa patalo fatu a fenga felicita malo ta sitile mo lo ko pisika ko halu o se ngia la va malo maka le chen patalo fatu Marianne la pola so for Maria vale tu au Simona ole va piki no ala lo to tia malo Lucia tai lo malo la vale na tu yang patalo fatu ngalu tongia so for Maria Lia es ana mani malo tasi malo sini tai mai patalo fatu kupi junior pisafia mana ya sila fa ni le patalo fatu misa close offer e fa sikere vale no fiki Ko resi do muri anga kiri ya wala vaya le o
o ke re fa nga le wifi o mako fa e ru mako wifi ale fa nga ta ra lo ke fungi wa foi unlimited e ya ta ra lo ke fungi ya na ga i ke mi e ka si lo ke re go ele si lo rin chani da ke mu su fa nga ta che o lo malo si mo si fa cha lo fa chu ka lo fai malo ma fu cha mai a ngi nga mua malo me la dia chi che le fa cha lo fa chu a sini la tai fela se ko manu ya o fini su ya se ta si ko o fini mai so ma to tu malo so ma to nu fanga vale se la ti la fa ne le fa cha lo fa chu malo la va Lisa malo again for a tua le tua sa ol mari lo sa lo ngi au di do of o sa fa ku i wal man kon me sa ki ke o sa ki ya ple lo wa e lo wal le ya ku ka kala o va pe a e a si dia ka ko al meri ma sa nga yi e de ka ko ni la lo tia malo fa ta lo fa tu o la ko ke le mai mo mai lei when ya po when po swanky malo chavita fasio malo Jessica tu funga hemerick so kumanuia hemerick so kumanuia Maro Ulu Perifoti so kay mga yes wafo Lisa pa Lupi Robertson Introducing the Aventon Abound LR. Now featuring ia Mantenyo Gabriel Viole Mea Vito Laina tu yang Faitau Sua Georgina Manua Ifua so fu manuia fatalo fatu Anita ba ai Wolf na Pinora Vea en halo Tavana ia maleuso ya semu baseia se fu manuia lo malu fale anga e ka miki ia kulo fu malu e ka miki aurelia ka miki fale anga so alo so malu fu nga lu ngi yaso ia fa filo ya o lea wa te ale tu la te ale afos futa sia mato ine ni sila ia dise ka fa kulo ka le of wa o le wa kala ngi of mo so wa alo ke va kunga ku se umarongo we ngaro ki kunga o le mangu ngumi di moro of o fa pelele wa bo ifo kuanga fo ima ko fo sia bi a uri o e ke la va ko a ke populi o tato e le ungi po kala me malo pale ale e le ungi o ka ko yo o masang ya kusala o skai masang ya le lungo lau ai ma na va mai nga luenga sa wa mai ale kasi ale pu wenga ia mo fo mo fa tata no fo ia mai mo mai se tata so ke lo le o le si lo le la ko ka ko internet and I hope ele aro mo kur ka ko ia fatalo fatu sa mo yo na te lenga ia tulanga masani fo pa ia fata o to la tulu e tanto no ia pe o masangi lava e le to e mafai se upu ona to e fa la lanu ia pe to su ia fo pa ia sa mo le tulu to fio sa mo le tulu o idi dia ia e le mafai se upu se so se fai la unga lava ona to e o le o mga ka mamangonga ona fa penga ia mo na mal a tau na fa pe atu ia pa so ngwa mala tfolasa mai mata sawa ia se pa ia fo si wa fanua pa ia sa mo wa fo le so nga tu mom pule ia itu au mala tawa inga tai mal wa fonti ia te na de fo ia a ingo tupu ai no fo ai no papa ia ai nga fa ia tama ma ai nga makama ia pa ia so tatu mo tu fo ia I le tu ka ko liu ku mo sa i sa ia pela sia fo I la fo ia wa sa fo inga fo I su ma vai fanua sa ole msale ambua ia mala la ndin sa lua a tu il motu tamo no tele mala au na motasi to fale ula to waitu ma to tangata ia pa ia sa mo le au telenga lea mai kai sama se pa ia kai ula ia pon mata sa wa se pa ia si wa fanua ile me fa mai a si ilo vai ke fa kulo ia se pa ia fo ile me le ono de sa me ro ka ngoila au nga fangu ka si fa ole ngonga la au o la au ka wo kinga nga fangu ia le fa mer kala fo le la pa ia lo pa folanga ia sua kulia wali o ainga ia lono winga ia wo umar kawa
ia wale koe fe se sia ia o taimi nei fa malum fa filo ya ko le ka ko fe lo i tai au mang tau se fu maua i le mai a yo nga luenga i le aso ma le aso i le alofa ma le anga le sidi sidi ese ia o tatu tapa au sidi le langi se atua ina ale le se atua ina alofa ia ilona alofa i le mafai e muli muli ta ia i tatu i le aso ma le aso fa filo ya tu pa ia le au fa nga luenga tofi le atua o ngor ka ko kulau e ui lava i leo se media fudiri ia o ka ko le no salon pe fa pe ko se o se tu la o se ainga ia wa tele sunga fa fe nga o fe ke o tele ia na yo tau ainga fa fe nga sunga fa fe nga ia le au tele nga fu le pai pai sa tala le ia i mai lava i tamao le tato e kale si ka kuriko le fionga ia tamao fo ia fada mo sese ia por aki epikupo ka ko kale si ka kuriko fa karo fa langa le ma fe ro ma to ina mangkua iwa ngalo ya o kule dengan sa ko inga maki ke pasukwa o le la fela kala ke o mo le powerful on social media o le to atele ya ngai e kare si ngai ma ainga ala o ke ia ko hala ko le pasi ngale manuape ai so mai lunga o ke ia so pe ka pe ro ka fa ko ba ko so le aki epic pore sa vari le a fio melanga fio fa ko fio mai a fio mai ya sa ko inga me se ko ngilo pa se ke wa kuri o malanga lunga fa ko le ai a kuri fo ya mala nga winga e ke ka fio mai sa lo makala ngo fa ku se o la ene me fa ele le wo fio nga ta male ia o ka male ka de si ma ka mala ku mai ngo sa fi ke pasi da pas male lilo yo manatu o la fo i mai bo ma ko inga i ka ko ovi ya makal kal ngo ale pe bo mo fo kala ai ni sina bisi ya la tu ya mala ma ke ka mo ya ba ko ku pere ka ko inga mala ku pe ya fa da mo sesi fa ko ya ile ya o roke masa ka ngo ko va sa kupi ia ko sa ki ka kala ngo ia ofisina ko fo por kiki fa mai ia o por kiki le ia o le fa ma o ni o tanga tsa le ma fu ele por kiki ia o lana lo fa tsa lo fa tu pe o fa ya tele fo ia fiunga te mate sa ia male ma fiunga fo te mate monike ia mai mo mai ta po kala me pe to fine le ia po le fiunga fo ta posa ia Josephine Pele ia pe ia se tu fine le o le aki e po ya mata ilinga le wo ma le wo fai lang fo langa ya o lo nga lue fo po tau tuan nga lue nga le tua i Alaska sai America ya lo ya Alaska yo le tinafu e no tinaku lo o le o na fo le tua yo ya sa ke mi le fai lo le tau tu ngolo mo au bang fo ya a nga nga lo ka kalo mai lo ta talo mai ya every single day sen mai le mo mi ka kalo fo de ia man tu yo te mai sa lava ia ma ia ngala ngo mo liang fele operation o lo ulu vai angi for fafu ia o se lau pasinga me o ia ka kalo me le fiunga te sa ia o ko kele yo fai fi au su ngai fa fi ngai so se fa fa tau langa ia ka ku o u ele fai lunga e ka le sia ka koriko e ka le sia me ko kisi o le assembly o le worship center ia mai sia ka le sia la pa ia aso ngatai i sunga foi e pikopo mo la to fo le tua ia fa penga wa ese umar ka unga so se ko inga e kale sia lava pa wale mbia o le atua fa fa msinga ai fa ta wa au na le atua ia o lo la ko kuri vai ngasi kale di o va ngai te kunga fa ngongon mangu o wase mangu o sambo ia so se tu inga nei la lang ia pe fa fale tu ia pe fa tu no pa dia fo fe se fa ta fa ta ulanga o e o sika ulanga ia mai dunga fa ka va ia mo ma unga ma lau ai fa filo ia tu sungai fa fe ngai pa ia la fa ngalu nga tofi le atua so se fata fai taulanga ma lor so fo manuia ma lor fai tatalo ia ele se elor ka ko fakaro fa langa kele o ta mama tina matu o nai tu amatu tu o ngai fu o ngafi o ke ia le meli me fu se ta se tina mai san sa bakula u pai mo kera ko meli pai ia o fa maria se kinga fu ke le manga fa ele ia mai sau ki fia fakaro fa ia oi ia o koe meri masiro makuange au le mau so o mero uma ka le pau sa bo fio peda bo le atu ia ngo meri lo le ai pa kwa fa manuia le atua ia o tina ila fu ai wo o lo ka dia ai mari bo le mau se kai mi fo lo ke ala ko ia le fu la o le ku le nga mai to fine o America a Hawaii e o mai le so me e le o mai ku le nga fio me le sunga ya sa uni sunga fo le di lo ia nga meri masiri le lo ia e makwale ia se bango fai ngā ruenga, ngā uma, se kaimi fo e o fo ia so, fo e se kaimi, matua le aia se kaimi e o se, ia ao le anga le leilea,
ia whafkai kele ai le fo i loko mga kumai whakau wa fo le kari ia ai malo so i fo manu ia le ka ko sa vari o le leva ia so o tatou lata fa i ngor tau sanga ia o tupu fo mata mali i loko mo malo lo mai mo ia whawhilo ia tu ia i le sianga kongu ia kia ue wha ang kongu ingai pa i o sa mo lo mai mo mai i wana o ulava se atali i whata waa e whafkai li wha no lo taimi ia ke mafuka mai fo malango lango ka ko Facebook a wa le wo ta watu ia o to e mo ko pe Facebook le wo o e ka ka ke fien kusa te lo fa ko e se fulu wa fe ia followers se fulu wa fe followers ba wo ro kupi bo ka ma fa ia mai fo le live lo so ba le ki si va nga mo wa ko ngire fiafi o le ale me la ta to mo musu oi o ke alo a u mele mo kupi Facebook e se fulu wa fe followers al mele tu po le haru le si follow le si wo mo fo fa ka ia ko ka ngo e follow le page le ska ia ngo lu to su wo wa fe ia followers so se mea la ke ku ngai lunga yo o le real e o stories me nga ke vai so si mea ke kanga ku lunga i vai account mai sa fa ngol masinga e le fo ko va ia ku ngai masinga e la ko ka me fa matala tu ia lu ia ku fi ngaro la mela mangu ia is kanga ka ele mangu ia is e musueta le fo la ko fa makala ku si po le fo la ko fa makala ia o Facebook le ka ko a Facebook le o le ke live ale o le i story o mela ko le la walu lungo le dashboard le ko fa ko disipo ngalo walu lungo i le alu le professional dashboard le ngai ko umayo ba ngare o mia o mela sa le ko ke kilo ko sisi mai ai longo wa ko salo nisi wa ba ye 5.1 million viewers le previous 28 days ka ko wola ilalu so kango su aku le ku pere mawo ina masinga nge e kala fu ila so fu ta so masinga e abu ile mere le monetization le lalo i ngalo ngai ro kiri aku ngalo kanga o omi ya o ba me no i e ngawo di masela mo ku fu ku pele earn masinga ngi so e count ala o kula so fu kasi bo fiki mai fo le ngo fa ko ngamo mai la ku pele vai masinga ngi fa penga fu la ngole YouTube ia waru rua ia fa pe la tala le lu e yoko ia wo kango a fai pe o sisia u pe o la fa ko anga o pe o i lo ke sa wo ver ver karoi o foi la pe waru ke fainga ruenga e ka ke aro fainga ruenga o ke le pelo ko e le fa pe se me o kango fai ku sisi me le la ku sa o no Facebook vai vai le ku penga e mau le vai e o story ma me o mai ai o ia lo le fina alo e follow my page me nga kango invite ko ke follow mai ia kango fola ia invite me ke follow aka ko nga lu fa kasi ia wa kere lo e toros fu ono wa fe ka e follow mai ia fa fe kai kele ma malo le tu ala la me la le fa inga fa ia lu ka fa makala ko ia nga e fi fu le o su enya followers aka ko nga lu fa kasi nga wa le pole hasinga ko ma story fa lu o la kapi ko lo ia mo me o story se fa o ka lu la kapi ma be pe kasi al mi ke pe afa todos puse koni e ke ba kunga count uma bibos ole ai kia la ke sa le uma we oto ole ai kia le sorry asi fa ki amu ole ai kia la lo ke foi so se lo ko fa ngale rio ongole rio e count uma ko si la ye pe a ngi kilo wa ka ngwa monito le ko si lo mara ngai e whakaika inga o ka ko live le fai o le ona kule live alo fa mai bolua fe va se lau ia vivo se le ai e ui lava e le ko kerengi si o le mai mo a bo bolua fe va se lau ko lua fe va se lau ka kai e o le pesere i le se lau man tupu fe o le post le ngo fa kule la nga fo ia ale se o mato fai pule e por mi staff o le ri ma fe man kupu o le aka ngo fa ia ko ngalela le wadi mas fulu ngo afe ka kai vivo so ku sa pela iki ka nga kai e tanga tala le mai mo mai e count uma menga e o klas fai ngoma masinga
Iwa mawainga yau sengi. Ia e whawhero ia tu whatalo whatu whaftai au tō Pemelika si usa Pemelika ma o tō le whakakau mai. Ia whawhero ia tō whio mai makara mai au. Ia ole malai lava I muriwai malalo koa. Ia whio ole mako sa kuala pa ia ka ain kaulangi. Ia ole malai lea e kau kea whio mai. Di mai makara mai au ele kuka whakonga lo kou sa pe ia fot ka ele lo kou sa. Ia ole kaku ainga ngei. Ia ai ona la fia finei. Ai fa mo le ka ko la ka Krismasi. O le ala, o le fa te atu ngai ka mai fa mo le al mato a ngol fasting ai. Ia manai fa mo fa ngol vai so nei. Ia male November. Ia ngol kai minge yo le la fa so lo mo me fo ngai yo o Christmas function na kampangi. Ia le fo la tata to fa ngol ka sanga u kin salo le la. Ta pena uma maftanga ale fast de luz pu no ta fa le la lang. Ia ke lo le la fa la to me fo yo break up tina ia pu ko tina fo. Ia fa mai ai fo ngal ngol le tau sanga. O le wa kingi makau la wo fa mo mo. O le wa ku fala la fo ia wa wa tu le fanga. Ia o le wa man wi fa nga paro ko o ai nga mala kai kasi o ke lo le la fa mo mo. O fa ngol le tau sanga. Ia la ku ma ko va ve la fa pu la ke lo e boring isi kai. Ia le pa ia le ai ngol le tatu ai ngol fast ia kilani ni usila. Ia o mai ale fono le sa ni yo kere fono ia ni fa mo le nga mai ka ko fa la kusi ma tato te tupe ia ma su fa la tusi o nga o le ka ko group chat fo dele o le ka ko nga fono sa fa la sa nafi ia vai fo ni si nga meli mai o le o ise e lo inde e ma il fa i do o le a fa ia ka ko tina ile so lus pu viva o le masina fo o November a so lus pu viva le ai ngol fast ia kilani o le siva le po le tina le ia fa mo o le ata ape maka ko ruru lima ia wale la o Krismasi o tem salo nisi malanga sa moa ia e foi maftanga fa le ainga e kalesia ia al ka ko lava maka fa le ngai o kilang o le ala fa le tato fa mo i le aso ivo November o no sorry e fa ia le aso lus fu ivo November i le masina fo o le asto na ile ia le kopetina le e fa ia i le kalapo le oats mo ko silafia ia le e lima sfuta la le ka le ticket e lima se lauta la le teipo ia mana tua foi la oto ia o ka kala pole oats ka ia ele ngai ku sila fier ke re o capacity o le fale o le ato I faila le fono ta to le so no which so le sa nei la so iva le o le sa yo la sa le so iva o le ato faile fono foi kala pole oats o le aku fai ticket ia mana tua foi ka ko mafka ngai fasi ko kilo ka ko e ko kele ka ko ele ofi ele ka kenga ofi a fa pea la ke manga o sau tike o lo wa fio ala le fono e ke la ko e mai sau tike po sau lau ia ai awangi ko ele fi mai si fo le fa pe e last minute a ele aila ele ku fangi tike ke fio sa o le fono la soiva lo ya so fo la so sa le fi te mi masani le fa le fi kala por out yo ngale la ku fa lo lau ia ole ka ku fa mo e manjo I ele gra ku ki silfia mai le ko kere ka ku mafkanga ia ole mele fa ele tele ia lima sfuta la le ticket ile po ole paki ku sa ka ole paki ia po le celebration for el fast ia le ka apel ka ko ngi ka usanga I se tatu ainga ia ole ka ku fa sisilanga le ku langa ku nga ole aso iva o vai aso fo ke le mesa ticket awangi e meri mai ya se ticket la ele komiki o ngai ka ko group chat ikua e ke fia ko e mesa ticket mai ku fai foi ai a wete meri mai au be e lima sputa la si yo kai au na fai le ya ku le ka ko flyers bunga lang ko manga va me le time ia fa mo na o le sia tato fa mo Wellington e fa silsila atu pa ia le ai ngol fast Wellington ia ole a fai tato fono le astona I nei la sa mo aso na I mua o November ia o le venue po no fuanga o le niko lao po rirua o le time o spuru rua le audi ia mana tu mai sau tai ia mo le tatu fa malo stino fa mo le sau ia tai fono male lau ia le ainga malo si Wellington ia le fa ia ku funkanga le sko ngai so fo manuia lau fionga fo malo tu tas ia po le auto stusi fo ia po le tupi al kako ainga malo si o siero ia po le nu o matai fo ia le auto stusi le ia se tasi fo io o tu fine ia po le fionga fo ia fo
ia ele kau whailua lana tautua i so kako ai ngore fast i so o se mea Ila ia masisi o ela vai o tau umalapa po fese vai ngo tautua ia wha maharore ngā rurue le ua i fofo i kaula o mea nge kausanga ia tūlanga fo i wha moe moenga ia maranga pākia mai le sa kako sa wani mai ai o le mea siri wha afkai lea kua ia le ua kau ai o kapalenga o le ua tūle malo ia o le ufa ngā solo fo te msalo i le ropo kai au pasi e le talo le tupe ia wha solo lapa leo tātou o ang fofuanga whale hainga ia le vaenga lea o rinkonge nga maua male kala fa skere ko sere nga maua ko fa mo le sona ia ma ro nga rue ia ere se kawi tai fono ma mare kai fo yo ka ko pa ki male fa man wia le atu ai ko a ma fo le me o mo ko fa ia ono to manatu se ta to tunu ia so lo nga le me uma ia wa fo lang lang ngol ka ko pa ki ia ele se nga wenga fa ngo fie ia e ma mare avenga ia ka ko ka so fa kasi ia mai atu Wellington o le si fa mo le ka ko ainga le fa inge ia langa o le fast food sa tu e fa le malanga mai le fionga minsta a wole malanga mai ia le fo wa e se to fa fo i pa i committee e le fast la o kilanga o supporters ale tu malo no fo ali i ma le mwenga ona wole ava no mai le fionga fo i le minsta ia anga seata ia ngol kulanga le fa i fongo le nga ko e cancel mai ia e fa sisi la tu ia Paulo mangafa ia tama whanau fo i tupu matamari o le hawhio anga wa no whaalii ia mareu moenga ia atoa ana family siva ia o sapura silava le tato ia o le hawhia tu wha mui le asafari le nei i le fitu le hawhiafi ia e tau sepuru lua i le pō ia e lua se furu tā la le ticket e se furu tā la fo i le sapa maua i ma le tato woka e 5 tā la o le hawhia le tato wha mui lea i le Manhattan tu sa mau function center Iwa Fatasi, Dominion Road, Mount Roscoe, Aukilani. Ia sila fia uma tātou nei. Ia, pa ia fo o le fio anga o leo moenga ma no whari ia po toa fo ia ana, ia o ana numera kasi lua koru, o ana numera tolu rea. Ia, a fio a koe fo iwa koe kusalo, paulo se ava noa fo ia oko. Ia kou ke fia fo ia le ita apele, pa mai a fo inga ruenga nei tau sanga. Ia whafso ta le fionga ia Betsy, Merila, tanu basa peto, ile olu o fitu, tolu whātasi, iwa wha o iwa, ia po le fionga ia sala, tanu basa tia tia, olu a tasi, tasi wha, iwa tasi o lima, o lewa sau le flyer lia, ai lise kaimi, o lewa sau nge kau kopi aku kako ori, ai le fo le flyer ma ko ngi au kilang si mose ia wanoa, dope, ia o lisi a tatou wha moi le aso lua se fulu iwa, fa fofonga le mai ala ka ko yokilangi o le a faia fa mo tele nei o le end of the year function ale ka ko tautua po le pisinisi ale tuisa mau Manhattan i Aukilani ia mga kua foila wo mapa anga ka ko kampangi ia a fa pe le ase tautua fo ile a wa ale tato tuisa mau Manhattan i le tautua ino se tato atunu ia le wa vala au dia atu pa ia o sa moa o lalam papa au nei Aukilani o le a whaia ka ko wha moe le aso lus fuluiva o le break up ia po le Christmas function fo ia le tautua fo i wha au ale tato tuisa mau e kau ngofia le tike e 5 furuta la le tike ai ke kau mafa le puaa e ke kau mafa le oyster siu pipi le masangi aka ko 5 sukala a e alu malau 5 furuta la le ke ai sfare ainga e ke le maongo o le pumoni ai ke le maongo a le 5 furuta la ai ke kau mafa lava oi peke ia ka ko fa ili o le live band ale tuisa mau Manhattan band ia mal kulanga fo i ava malo si mo fo i lona tau po la fa ia la fa mo le so lus fu river o le masina fo 5 furuta la le tangata ia pe ai manga fa ka lau ia fa ka lau ba ko si pia ari 5 furuta la se fu ia bodi se lau ia tsala fa tso yo no le fiafi a fia mau ala sau tike fa so ta ile fionga te mai pule ma le fionga le pule ile numero le o luatasi o ivatasi o fitu o valu ia le la ko el bako e mo foi ku nga ka ko flyer o luatasi o ivatasi o fitu o valu o le fa mo le tato tu sa ma o fia ile li masukala imagine $50 and you can eat o le kelo le me ai ka live band live fight ia ala foi mo tsa mo tanga vai
vai le ava malosi mo fu ia le vai le pe fa pete le tau mafale tulanga fu la malosi ia fa mo le tau tu fu i wa tau tu ina fu ma malo sa mo nei au kilani ia le tau fa ilo fa me le to fu nei pisinisi ia au nanga fa lava tupu ma tamari o alom tam fa na sa mo ni tau sanga a fia fai foi la sa booking nei fa ngol kau sanga bo fuli bo kele nga fuli booked pa fa so ta ile numera le ia mo fa mo wa le sa kilisi masi foi mo pai unga ngā ruenga me fa penga ia lea sa lea $50 ona ma kua cheaper o fika kwa uia e alunga ila fa ka mosi lo ke vai mele lo le roast pork e ke la kunga ro so mon kupule roast pork mai ke e kaule ma onga ia le lima suka la ke vai e la kwa ai a ko lo pu amo ia dango ko mai ka sila fia mo la tu ai le osta ai le ula e mo foi ai mal t-shirt ai alango fainga o le tau tua mo le tu o le anga le leifo isa tau tua isa moa ia o le kaimini ngei le uvala au fa alo mai e fio atu mtalatu au ia ka ko fia fa kasi ai ia ele fa ia foi fa ingon le tau sanga le tau tua mai ama kanga kau sanga ia fa mo na tu sa ma fia fa so ta ile fio ngale li pule mata pule ia mo le po sau avanoa ia po sau tike po sau lau fu ia po si la lava si vaenga ia ua mai ta so fa sala launga ese fa sala le ai o lai o ke le fa longa kwa la e seki ya puspen la o ke ya la ko wa ya si kaminga ale me di marka kai fu le fiu fa ta pola ia me di me pula si dila ia pe me di mai Anastasia fa pe nga fo me pongi o ba fanga me pongi ia ke le ale me di me fo le fiu ta ta fono ya teo ia o si so la ko le ka pu ure fa ia ka ka le fa fu ka pu ure manga sa mo ni u si da va fo pe o e fo ma ko fa va malaising e fa pena nga lu fa kasi ya Western Australia ia ai ai sko fa mo ia va ngoka ko wa ka ko kula ia o merka ko nga fast ia o ke salo le sa fa mo ia si ero le ko ba ku ya ko malo tu ta se pe bo uma ia la ka ko se ai mo molia ko congratulation ile afionga ale le afionga ya leota Marita Roberts le to fine ya leota Marita Roberts ia ole out to see le o ka ko ai ngole fast Utah ia congratulation mai a matou umor ai ngol fast ni New Zealand ma Australia ma le lang ya ko ia moli a kolo fa anga fa manianga ia le ai nga fo manuia le ai nga fo fa tai le tu fa tasia fo o rua ia ma tama ia po le lau mana mea fo le sakala metal fa tu ko ko nge ia o sto fine le ka fa ilo lau tau tu mai fo inga ko ai nga le lo penga va fo se ke kusia fo penga va kuske kusie e mata ilinga ma se afeka la ia manguia la inga fo alo fa te la tu mo o to fine i pola o fionga fo fa kai fo lau au nanga si o tatu ai ngol fast ia mato maftanga ia mata ilinga ia mala fionga e pikopo ia mo to umas kinga o lina ai fo sorry se wangalo ya le ia masusa maselusa ia marko kela ko mafkanga afkai foi kau kua le wo moi u kau sanga mafkanga uma ia fo ya Sydney oi foi se vai ia Tacoma foi le masenga meri mai la ko fa moi ia o le wa ia ko le lai on mai ia wa ia ta so America Samoa ia te fono le fionga ya pa le Dr. Pa u sangi ia ma tato au tusi te mai tai ia sida mai tai ti meia o sa mai lau dashboard o le fai aku ka ko esta o sa mai se umarka ko ori ko la ku dashboard ia o tulanga na fa kai le ko me u malava ia wo o ke topa November e ala sa varinga nge ka usanga sa varinga lava oi ma se wa inga sa varinga mai lo e kalesia o sa varinga mai al fa na le onga ia mar sa varinga kele lea ia le ainga o fa tu le tu sa motasi ia por sa varinga fo ia asa mo a ko ele ngata fo ia ila tu sa lango i si va fa fai ai le kas ele esi e kas ya ka ko e kasi u maga ko ia le tatu sa varinga ia o tulanga o kai au ko la fo ka ko fa sisilanga ia male meta si o so ya pale ari kilanga lava vai de la o das ko ngai e mai la o fa meta o ke de pa e lo pale o ke le pa e lo le meta o sa ro fasal la wa ia pa ori so se fe langa meta o ke kan fasal ma ko ke le alu le meta
nga fai ala kala nga promise lunga I o ke le fai nga ai o nga o se o solo wa mala fang me ta famai ke vai lai e ke ngule fang lo e o ku e lua so famai o pa e longo winga la o le aka kia I uma pera wera popo ale ye ia le se pale ale ki ngai lunga longa a foi anga lai ia si ka ku ko pe ya mai pa fele ia tu auto le fa kwa ka mo la ka ko se e ia ua o le bo ye mo rianga ile le fionga foi ato le fo ia ku lo swafa a to le fo saia ia mare o ke muso fa se kala o le ngor fa fingeria o ai mai le tu lo wa ku lo fa fo sa mo le ngole o le ya o le pepa le mo rianga le nga ave eskadia so kangwa ko su ko ya la ngari ike fo ni tu lo fa funga la nga esere ngola ko fa lo ko ale ngola ngo vai le pepa le nga ave hengo ni ke ko fa ke pel o le ngola ke ka wa ko le sengo ka fa leanga o le ngola nga ave lunga o pepa lo ya nga mo ri eskadia o le ngola la ave o ri ti ai mai le kan me la de la kon su pesa o kuso o liko documents yang ave ya o le ngor fa fingi o le ya yere o ai mai lo mea mai di ya tulo wa so this o le pepa lo ke va ko o le pepa nga ave le stamp mai e o Supreme Court of New South Wales la so sputa si October 2000 ya me yere ka fa ria ku i tulo wa fa maru ku le ngana ia langa o ngofa pe le ngo le anga fo ye ia bo matu fo ye fo ngo ka ku sambo e fa maru ru to ila fa funga e le sia nga ye kia a le ngola le rofinge le sa ngo I ku so sai a to le fo sai ya ye ma me a mai le li tia ai nu e le pelo la kala la ko muso langa mengi o liko documents para ku si mai le ngo de ku si mai vai a ku ki lo piko lunga le piparia o Supreme Court Australia so o le ke o media le ke busu le ba ku nga ba ku o fa maungi yanga le o te fa to le ngo ke musu wa ke lo a ka fa tu le o lo ngai ngo mo ia o ke lo le a fa ina la fa funga me se fo tu pu mata mari iso ta tu no uta mama tina matu ke lo le a fa inga wai ele o se ngo le anga lo ke ka sa kwa o le pepa le kia le o le pepa fa singunga le la ka umbe le ngo fi wala ka u ya le ngo fa aku fa pe a bo ai mai le fa pe a o ku to wa wo fo pie fe fero ka ku fo le ka kala ia lo va tu sa ai fa maru ro ko ia o li tia la fa ngala ri tia ave sere ngore luma o kala sa o nga mai ka ko wa tele ia ni usenga mai abu fa maunia o tamari ile ia mai fia abo ko ke pole o ma fo fa ia po dia mai fia abo ko ke pole ma ko fa ko version ke ngi e ia me e mo ke le fo mo ke mingo ye ma ko ku o ma fo anga nga ke vai o ingoa o aka o video e se al mere ku pu du marka ko Facebook e se me fo ile mo ke mingo ye ma ko piko ko le messenger o le fa ilo mai la le tato tala mua ma ngai ia yo le mai ngar tala mua fa kai fo ile fionga ya lang ke soma ma le fionga ya nga mai fa ka ko radio pollination ile fionga fo ya amsene ile ilo amsene ai o sa unga sa wa le mea o sa unga le mea ku sa nga sau la ia sa ia nga sau sa ia mala va le lang le la sau mala nga umu sa le nga usu wa mala nga mo le lo penga I mang parolo mo o tole na fesiri mai po o mori a uma o le tari yes both of them a o le ese nga fa ma vai la ia likia nga fa ma vai likia ma sa ia sau lo ke le lo pe fa fe sau sa ia mala va le mo dia lo ma ko sa o lo bo ye le red flag fo le mo dia lo o le langa uma fa ma vai ko e ma le ungu sa ma langa ula fala langa ula fala fo o fa ka ma keki fa ma vai lo marikia bo rikia la ngo fo sa mo sa bo ke ida rikia ka ya ai anga sa mang sa wa fa tino fo ia nga ruenga tanga ruenga ro ta u mai po nga kangi ai ka fa ki ngola nga ruenga ka nga ruenga ye tu sai fo matangin fa au watu
ia ma va ko ma fa ma monga la ia ma videos ma me ia o me ha ko wa ke fa ku ko leo i ore la fa le vai dele ku sa le fa ma vai a sa fa ku kai le ofisa leo ia la sa fa ko sa ia male ku sa le ngo fo nge o fa pe e ka ulo e pe fa ma vai nga ia ka ulo o vidi mai ka ulo o vidi mai male ka penga le pongi ula sisi man pe palo pale ngai ko ngure wa ke fa ku fai ngā lotu sa me rivi ia sai mai o me ia la ku ngai ia le ngi mea fo ile le ngi mea pelo ai sai mai ia la ku lo ia kusala arrest lo leo ia sa ia ave no o lo ma leo loka mai ia arrest kusala loka pe arrest mai fa ku de la fa le vai leli o le la sa fa ku i e sa ngore sa fa ku ia le sa fa ku mal pusa umur sa ngai malanga ula fa e saula news a le rua a meseni la e loka la e afu o la fa kari le ia man ko process masanga a fa pe arrest oe ia nga la kule ia fa kari le o le afu nga fa kari le o le skala o fa msidonga ia la ku oe kala e man ko la aka kala mai oe ia e foi pe yo conditions o me ia lo no winga le ngomaka maka ngile fa mela o ia ngile fiafi o la fa mela o le fa mele lai ala waka mai le modi anga la ua e leo man mela wo e ngofo ya sa mo ala waka mai ka usanga fo e fa alo fu upu lo ngo ngor sa fa inga le sa mo fa ka di so le lo po ka ya ka ke lo ia le conditions so le peyo lo peyo mai ku ya no winga pe fo mele ngai mai fiam pe kinga o le ata ofitus fo la ia ngofo fa de sa mo o ke akala ni le lai ngofo e le pepelo na tala la ka ko fa ka mo iska mai short fa ngai fo tau tu mai tala mo ia la fiong fo ya lan ke so mo le ari ko nga tu sal ko fa ka wa fa pu o ma dia yeso bo nga fa sa we le nga mo fa sa we fo e le fiong ya le lu nga mo ba le lu ka ya ai ko sa la ngi le fi lo ke fa nga lunga e ngari pokia mai lo ta tala mo o to le fesiri fa pe pon kana fa ku ya nga ye se fu ka ko ye se e le masan ya o se fia va ale o pusa ale ka sa lunga le fa ku kala mai ile ka ko tala mo fa ka fo kwede tu la tala mo media Australian based Samoan social media influencer arrested in Samoa o pusa ka nga ave va nga dia e le untu stala o le social media influencer sa o le nga ile un kuskala e le fa pe ka fa la ke ma pio o so fa ko kuskala menga o sa ke admire e le o kuskala e o fa le ngari e le un tustala e le un fa sala la o ka ngaka lava pio o sa wa o ye kila ke ma so e ka bla va nga le o mo meu o le media influencer pe ka o youtubers o ka nga sa o le ka wa e le fa pe ka fa e ka nga avele credit ya la ko lenga tau tua e fa la pio e fa ko fa nga runga io ke kala ngoi ai le wa o tustala e le wa o fo ile le e ia le mere ka o ia fa pu fa mai ia o le lipoti la dia acting police commissioner li asawa fa masanga sam will confirm that the mayor host known by the name of Tole Afoa was arrested at Faleolo airport as he was trying to leave the country ia le o Tole Afoa la dia nga arrested mai airport le nga sa mo le umu sa mo le ula fala sa mo le rupenga i man paruru arrest ai leo pe afa sa mo loka mai leo man ko la le loka lea e loka mai ave pia le sela inga ave le fai ka ye nga fo le so sanga be manga sanga loia nga fa akadi lea o le stala fa msidonga e tala tua o ko la le ko fisi me ngi wa iga ka be mai ko mo so nga fa mai fo le loka la o fa me pukalami o le fai ngol mo ka nga ka e loka mo ria o e ave o loka sela e loka o sela nga fa akadi de pe ke manga ava kula loia pe fakari e avakule le la ko e fio kule stalo from sidonga e la ko pe yo mai o kua e fuala i lo ia le prosecutor leo ia ma oire ki ia nga fa pupu le a tawa said that both are judge la wa mangku
e kasi renga se i mai on malai va leli nga saya a le fa mai tole fo bo charge mare ngari ida le lau fa mai tole fo arrested at the airport as he was trying to leave the country. His wife and co-host of the program was arrested at their home at Wailele Longo Winga. E loka mai tole ya sai mai on malai va leli ai loka mai fa finge i fe I la fale Wailele Longo Winga sa ngo fo finge fa bude sa ka sa ia pola fo ya sa ia ku ro so fo makai le ala e lua me ye ngaloka I on mela ko nga me fa pe e le mfainga mai le loka ku ko la fo I malai va leli nga ku le o Wailele e loka ku I ave I nga ole I kala fo mai bo busu ya ko kan ya pe kan pe le ala ka ngo ku I malai va leli le sa fo mai sa ya malanga umu le sa o ke fai aku e ka kere hori ia me ale mo a wala ko ke pepe ko ke popole ya mai fia ua uma fo nga aver kan ya mai o mai fia la sa mo o mai fia la sa mo ua uma nga ia mo o tole meri mai mo o tole meri mai ka mingi o fai ka ia mo le se uma le live nga ka le meri mai ko o lango lo meri mai ko uru mai ka si do ka ko lai o le ase me nai te mana e fai o se aso fa nau yes a mai le ngoa a mai le o le alava pe fia ka usanga po lo hani pani po lo pani popo e po le alava po lo fari fai po a mai ko ai lo kai mingi e dem fai ka ko le live ala ko fai ka lo ai a mai tu le bo ba ko bo lu e pe ko ru meri e parasi mai ia yo tulanga le bo isi ngari le ya o lo wia la ngona o ke fa fe kai ale fongo mai fai mele live ngere fiafi e pi eu lo fa mai ia la to va ai la mai uma fa mai o ko uma la ngai fafo ia e la ko va ai en mela fai to la forma e ko karo fa so fa makai ku lo so fa makai la ko va ai ka so fo la fa se mele le ai ko ke lo la mele fa si unga pokalame fa mai ia fa fe tai atu ia auto na la fo mai se leni o le fa nga ta ta wa se leni ko ke lo mele ia ngia mun na wa makan kala ngo mal kupi o le ala asu se kupe ko ngiro ia wale ka ngo fi o kai au la le la fa asu ka mai ngai ka ngaka ia lunga I fa pe mai o la le me lu po kala me la ko fa kori e te mo su ngi me o ngala lu ngo fo sa mo no se leni le se kupe kwa no mane le la fa ngala le YouTube po le mai ka fa mai fa fe kai ko lango mar ka ko po kala mi I o ka dinga o lo mo dia o ala vang mo dia ngai ye are foi o vai ku e pe ere fia mai fa mai vai fa si donga le a pe o la fionga ato e lupe ma le sui foi le sa fata e pe o la wo fa mai o na bo ka e ngai la wo ya o le tali le na bo ka di la ka kalo ka di foi la uia ka kalo se ave se fa sia o inga are fa sia o inga e lo no winga e le a wa anga fa pe sa o mai le nga di fa fe kaya hu e vanga me nga fa ila kangi wa kai foi mkanga le nga le anga koe sao mai leo ngā rire ngei, o le upu monia, ua lusi fo ile trust o le atunu, ua mai se fo ilango lango le fast, ua lusi fo ile lango le trust o le lautele o le atunu, e le ngaka ni maka ngā rue ngā leo, ia a o, le alanga ua tulou maka ngā rue ngā leo, langa le sa tupu, o lea lava ilungo le telefongi, ia le saunoanga o le foi sa avea ma komisina o leo nga makua I saua ia saunoa o le aka mawhai a vaku se kasi o pokalame ngi a fe mo whaleanga a kau kei roa uma o pokalame le whaleanga a fe meila a vaku o nga wa afia e re kang fia me so penga kangi se si pe a fa fe kai mga ngalwa leo whaatino o whaatino le vahenga ia longo inga langa pe o loi kua e re karsianga maua ingai of palolo ngai malo le malo le umure nga mai ia koe whafoi longo inga lawo koe ai pe palo pa kai minge masu la fa pe koe fai ko se fake page ngare do po fa pe e poloka me ka me ki fai avanga le a kasi nga ka lo fa pe koe fai ko se fake page ko koe ia nga
whaftai lai ei. Ia wakari e re whapisi me fui re wa ai anga sao mai, anga whapeko e sao mai. Tu pu whalawilawi. O le a lunga le lunga ri i re koe ku ua. Ia whafkai fui la fionga ia masanga. Ia le ia tau masanga. Ia mal marfo mtanga luenga makala le vaenga. Langa e anga sao mai rongo winga o kai mingi. Wa pure ka ngaka ia o le lafo lava upu mamafa i le aoro malo o le whamasiro sili o le pāle mia. Bo ai whaiwhi awo o ile ula lungari ia. So we need to put a stop on this. Me whapea, ka ko se e ako ia i le fono. I le fono al pāle mene nei aso. O ke whawhekai i le akua. O ka rei lopo ia ka whawhekai e. E o fo suia le chapipi, e o nei fo suia le chapipi. Mangai sui kai le ku kai kasi, independence. Ma kwa whawhekai ia. Ua e se ale atmosphere le fongo. O ke whawhekai le fongo whekalai. I langa whaako whala inga mal whaako akoa. Ke masala fo iana whaapele au le atua mal tape nanga le fongo whekalai. O le fongo ngei. Waku fo i le kako kalangoa. Leke e ale si udeo lenga amaka mai last week. Le mea maasangi a fo i lele. E wako e sosofa. E wako au la kuwa lewa. E wako au la kuwa mana malama i kula fongo ku maunu moka. Wako e kala i lewa. Au ka ngaka piko siri nga sori fongo i kongo le fongo. E o nisi, not everybody but few people. Le whaial me lo sori fongo. O le kua kwa runga, halu le kala i le whaia. O me wha ngot fongo whikalai. E pepese mai la ua lewa. A o le mea lai ei. E le o folo. A ki ngā fo anga whako fongo whikalai ia. Wha marulua to leir, wha au i la vea. I lau sau noanga, alai alua. O kama i aikia ia, e koe, e msal pese mea koe koa whaar, koa rima ka ngaka ia, whaia le ambiore koe palming. A ko wa ainge isi sui o le chapipi, a ko wa ainge isi sui o le, sui tai to tasi. Wa maanga ia, wa fusi ar whau malo, a ko whafofonga fo ilai la unga, a sui o le fast, a le malo. O mako, e le la unga whape, e se le fast, e se ia, wala unga lava o la koe whaua sa moa. O tupu uma matamari e ko kongo palmengi. E o whai akula epa. E ki ngā ngau so whai akula koe inga. Ia waka ko masangi ia. A o le mea wakiri ei. Ai o le moa e o so whai whapeto inga. E ma le moa ngai roa le tunu. Ia, he's got an empty tank. He's got nothing left. Ia ka ke alofa iei. Ia wha alo alo ia tula epa. Ai fu i e fōranga wai maa ngai e o le sau noa ngā toi rupin whanga re la. Ia lau whionga tai siri. O tai siri. Lau whionga tai siri. Lau whionga le tai le tuangai. Ia, a mai se awa noa i le tau tō fō. Langa ako whafafonga ngai mea karango mai koe inga. E le ma whainga koe fō i rea kungu ui kua i mea karango mai ei. Ua makua ke le wāwea le alu a sui wa malula ei. Ia a kak whawhikai tau tua uia, whawhikai kau kua kura epa. Ma le tele o tau sanga. A o le mele wa vai kau pari mingi. Le fwai kau whai e kua koe runga. A le ma ngai ala. O ke whawhikai. O mea i kau karango ai. O le di inga o le ri. Whawhikai fonga fono. Whawhikai sui pāre mia. Whawhikai mingska. E fua e oe e lau whawhafonga. A au ia. Makua whaamaria i ngaro ka loko. Makua i oka maria le alaware. E le ngaka e ala unga fu e le whapela unga whamaurunga. E respect fu e la kou sui o le tua ngai. Ma sui tu to tasi a. Ko ke vai le whelo whangi rei e. E ngā pau ar ka ngaka le pe fu lau ri mong. Ki ngā anga le poko mai la fong whekarai manga kua. Mukua ka penga le atu o fong whekarai a. Ia o le mau atu lau whionga sui mamaru. E te le i la unga i e mata upule. E le i a fia i lau la unga i wha maumonga. Ia o le mea lea. Ia o le a wha amuta i mfua lau saunuanga. Ai wha penga. O lesi mea. E ki ngā wa lewanga kokong. O lai lau kei roa le leia lako mea lai whai e standing order. A wha apea e wakulo wango mua mua. O mea umala lenga e la ungai. A kari dale malo. Ia e mwhainga e koe kari mai ei. A le mea lea. E le ila boa paua menga la ungai. E kala ngoi me wai na mātou whono i whea whea. Le la wo e maka upu kāua. Le wakari a kula malo. A le waka mga oi koe whai mai. Ni lako la ngunga. A wa too late. Ia nga, e mau fo e ia la whionga ia fong koe. Pi o la unga lava ia e so sofa lava ki nganga whai aku. A ni sui mātutua. A le mea lai whakoi. E le anga le mea kuloa le upe koe ke au lango ke whaaloalo ke le sui mamaro le palmene. A le anga le mea le anga mo ka ngaka e oi fola fola le lewa.
ai po mai ka ngaka mama o la wa ai le mele ia le fo feta lai ma sui mama lo fast mai si sui eu foi sui kai ko kasi dai le sui le ka ko mo to pua eu foi ya o papo ya fa muina le upu foi despite the fact that ese kako I like the way he fo nga pa sui fo lo ka wa foi pe ka ese le le ko kiki fa nga sui de o la le ka ore kumaro ya le so le ya fiti ulo fo le kumaro pa nga ka ke ba foi pe ka ese fo le alu la ye a sui mamalu uma ye pe foi la o la fionga fa muina e ma nga ya la ko kala ngo fa pe nga foi la ya leotsa sami leotsa e ma nga ya e o kala ngo mai fa pe e su la mai sa o sa po le malo ma mai la ko la ngo e foi si sui foi si sui ya e fa pe nga ia ofitila nga ulo fo so fa makai us kamari ia se ke le ka fa ido e kasi ala wa ye wa me fo le nga mo sa fo mai la ile a ngo le fo ka ko va ye ia le nga fa sa o ko fo e fo fitala i ma le fo no a le me fo le lo nga ro e mo lo la ku ku nga ma nga ia la nga e ko sau e ko ku nga e nga wa le fai e ma le lo yo manga ku e se ar kai me ke ku wai e ke ku le kai mi e ka nga ku wai e le fa peore alo lo fia ku ngo ma nga ya fo le bol fo le ai o lo ku so fo i lunga i lo ai le nga le ka ke pika ngai pa inga ka wai e le o le tu so o lunga e lo ai o lo ku so fo i lunga e nga fo e lo ko le fa fa au e le fa ina so fa fa kai le ku fa kai ka po inga fo ia le fionga le tamau le tu bera se ka mau le ku ia o le au malo ia marengo fo ko ha fo I su ya o malo pa kai fo I le ta yo le tru le sunga la au le mari to por na fionga I le pale mi o le tru o ke masalo wa kali uma manga on ka ko I sai ye la uta tunga o le mea lava le fai le vaenga le ma sia la si ngia ia a wo wa ai le ka penga ngai le atu o fo fe kala so ma sui pale mi ma minska asko fa fonga ye a ku la I me la unga a maka me last week lufi mo fa wo fa solo mai o ngi e foi la fionga ya fui mono tei seve ia fa solo mai e foi ya va o la le manga yo ki vanga ia o la fionga ya ai uno dokta ai uno ke roma ia o anga se ata ngi da fiafi ia o foi le ngala unga ngale ia foi la ya fata rain le sunga ya magolo sorry e ki riva mai pe pinga ka ko le fanga le pale mingi langa re fai la utala o ke re fa pe ko fengi vi ingol ka a ko va ngir pa ingale lo afelu spul langa ke re fongo maka ya ko va ila mi ska yenga ye ia e ke vai foi nei le ka ke re fa le anga le tau al pula ila ka mo ya so e o foi la su mi ska ala unga ia o le vi ingole atua o le kadi dia o le kuri vai ile atua o le kari langa lava le me e maa ngai o ko anga kakalo fau mai langa pongi fau mai langa pongi so waka ko vai atu la I mai lunga e mala mala mai tu la funu asa ngua mai wa fa kama ai ngai wa umana ta pena ile atu ia nga o le vi inga va fe kai e su va tai le ri va kai le ko e le so vi inga ska ngaka va kai le ri lo na lo fa foi ia sa mo yo nga lo fa kai malunga au kau ia wa anga ia ai o disi melang o fia ngi le fia o ke salo le ko posta ku ngo o ke le ilo o so ko ka male replay wai o ke mi mai ke mi ka o fo le maka fo a o ke ia lang ke sa ngor ka vai so le la ngo mai la mi ska ia o la fionga fo I il fai pule o se mato tu malo ia po la fionga fo mi ska ia le to ava masina rupi ia ke au ia sorry o ke ia no fa ko so la ka mai lo ngor la ngale ala fionga mi sta ia ke au ra ia de ise me pa pe o so ka mi mika a wo so lo ko mo wala lo and then o ma fau po le a se so ka nga wa mana ia mai ka ika au ke fa fe kai ia ma ko fo e renga ho nga uma ia tupu mata mari o so mato nu o fanga pa la se la mata fa fo o fa se la ma ka fa e kasia le nga e luai mo e kasia ma ko e kasia ma fa pinga ide ese o sa langi o ke ia la wo mar fa mo so le ka mai le la nga lo ngo ko pa me so ye ke o fa pe
langa leka usa o melo ngo makai mangkua de ko fa ko o kere makai la no sfal ka vale ngo or sa mo a le fiong ar fai puri manga ko ele tua va mai fo ya ma ko fa sela sa ye le so fa ila so fa isa mo ia pe ar ke lo kai me fa ma me fo ya fa kai fo la su ila ngo lango u mala vo fa le fanga pa le se la nei o kilani ia male la lo lang ya ko ke masalo ia ayona mangkua ala uma ia la nga sau la fa la wa kile la va e fa kai mai su ila ngo lango uma ele o ia ke lo ai ele o kumama inga ele kumama inga ele sila mai fo ita ita ya mai so fai pula mo mo mer fa ka ya ka ko ia ira ka ko fo ka ku ka apa mar ka ko ai ka ma le lo fa ya tu ni tu ia o ka fa ka ia wa le ma ke felengi ma le fionga bo musu ko fa la ve ngo ke lo la pis apa wala me ri mun bu dia fa ka yin ka ngol paroka ia o le ma wa ya ka ko o le ma wa ya mori ma ia ai la le ko fa la ve ya ke lo la ka pinga fo i tulanga fo ia ele langa ia fo i bala wina le ia o minsta o se fa mo yanga fo i se mato tu malo nga le fanga pala se la fa fa fo la fionga al palmi ia o tu la i mai se wa le va kausanga ia ele i mangu ya la fo i ma ko se tulanga se minska wa pisanga ka mai vai kai mio ma melo pati ia o si kai mi ku sa ku mai fo i la fionga ya tu o pepe pepe sai fo des kamari ka bo yo fo la ya se yuli por wo klenga de mari te sa yo ba kwa ma ya maku sa ka mo ya asi ko ke pakasi ma ya walu ko ngole fa ma ko upu ma la fo tono le sa no ya fa pure tono mo ta fundo e kusi la e a wala pa inga ko ke lo la nga uma ya ma le kasi bongo ruo e o mai anga ngi e fa yo kura ya su mo malo pa mengi so se fonga so se upumbenga ko fa fonga ko fa mai ia e fa tu se la fo la fionga fonga talai se ia ave se mai upuin fa mo mongal palmine so every single word e fa mo mongal palmine a o lea wo no fo nei o lo kengo fo ni usila I'm nothing ngale ave pasia ia ma sa foi ka ko o ia a le fa mo winga lo ngo ko ngol palmine sa fa kai men miska ia ma fai puro fo se mata tu malo ia ele ka so o ba le ku so ko ngoi ka de rongo ko fa fonga ia ko fa kai la na fionga ia fai puro fo pala fionga mista ila manga ia mai fo lo fa ka wa ki tu al ke lo pele ai o te roa fa te tele ila usunga to ina malaki mo yava mal fa tua ya lo salili la o fionga lo fa le paunga mal tausi mal ainga la o fionga le malu le vi ma sinalu petini mal ainga la usunga moi maunga manatu le nei malo fa tua malau por kalam me fa salau ia to tele la ni so ma ko ku maro pe la le mai mo mai na fionga ya mai ya va to fa ya ma to fa se la e o sto fine fo ya pina ma afa masanga mai sa fa to ma ko sa va ya nga ngai fo mo se ya o re fo ka mo se ya wala a vai mal malo ia e to tele ta to nei ka ko fo de ngala ngolong so ka ko ku malo e me fo ska dia ia e pe le fela ka lo ngi ya kilang ia malo ya to umbo ngi me sa ka ko so ngi fo de campaign fo ya le sunga ia e ko salo ba me ala ko kisi la fia ala ya fa kai de o lo fi fianga dia ia fa kai foi da fianga fai pula la mana ia fa tau ba ia maka ko u malava ia walu la lo fa mo walu fa mo mongale la kwa mo ma fa la ngari skala lo ko ya lu la lo fa mo mongal pa ia ede se me vi ia skala ka pa me fa kai de ko la mana ia e la ngonga fo lo ko mo la lo fa tai foi na yuso tu puma ta mali so ma to tu malo ngi ya le saka ko fa ya la va ile o se ngaru nga fa ko kas la nga ke lo fa penga ke mo lo mimika ia o le se vi inga o le tu o la ka ko se o ka ko parade e fa si fe lo me ko puma ka ko parade fa ngo pa yaso ya ma to ni si la ke karsia ele o mai ba so fu si ya lo ngo ba ku nga la ve me sa mo nga post mai lo so ya pena wa fura o ke ka muso post me fa pia me sa mi la ve ka ngaka o nga ai fa kai wa ale posting fo nga yuso ya o e ka kere ro o maka ko nga la ve mai le ka ngaka sa mo i pa u ka pinga so ka bari ko fi mai bola o le ngar pe tele so le ya pena sa via tama ma ko la wa ngi usida ya wa ma lo de to sa mo
ua ka ua Samoa i le lalolangi ua ka ua Samoa pe o ana po fakula kala o le malo lava Samoa le malo nga ka kuma kuma yo masangia ka ku a malo kunga e ka ke fo le malo nga ka ku a malo fiki ya ka wa ya wa ka ku to ke la ya kasi ya mga iso ka ku so a malo fo ila ya ku ka o ka ku manga se e vanga nga lava la wo mo le si so ka ku e au ngai ka lunga ya e fo ka ku ro lang lang ngi si la Australia a le me wa tupu mai va ya so ngi ya ma ku le sa le ni so ngi si la lava ya itself o ka se fa le kong ke le o me le o le whakamala whakamala ia mamawa ni mere lua se lamang upuka ngaka nga modia ma ko ngi sila lua se lamang tupu sa le parade a ka le parade ko ngam sa mo pasa ko se ka fu ai lua se fulu ongo o se lua se fulu ono ila tu na rest ya ma ko ngi sila ai lua se lamang kupu me fu yo fasalanga lunga la wala me ka ka vale ya lo le mo wa ko le ko ke fongi de te ko ka ko ya be anga o fa ya ko le melengo ka popole e fa fe kai le mamalo le tu o le o e lango lango because o le mele ye pe malo ko nga pe malo Samoa o le va aya le lalo langi le mele wo ye e malo uma ka ko Pasifika o ka ko ka ko si fiar ka alunga i lesi level a ko vai o ki lengo manga ko ko e ka fia fa kasi me sa pora sa ko ngam Samoa a iro it looks really nice o ko kongo ai o malai hu e vai malo o le malo la vanga ka ko a o fafo mai o malai o ka se me wa si i el Pasifika ngai ka ko ainga fiti tonga to ke lau konga le manga ia a lo fia ke ai ai ala ngai ka ya me sa ka me ki la iki e ke le nga kupu me yo ka me man tu fo ya a ka ko nge su enga fo sa mo makonga e o ka ko e ainga ia me Pasifika ia ainga ai pia ke me fo me sa le pe a mix fa ka si mo le fa so ava ale ia ngai ka me fo ia ma ngai yo ka runga le ko vai ku lungo ni se sa we o fo le lang o le mu lang buanga wa so aku ya ka ku pe fa ka lungo fa pengi o sa pora si e va le la lang e parade ma sa mo e fa ka lunga o i Australia e parade aku ni sila e o ya me pongi ara nga fa lungo e puspela ka lungo e o ya ma ko ni sila o sa mo o le mawa runga leo le sifinga o le mama ke ki e ka ku fo i le ka ku tu ma le tatu wanga i le lalo langi e fia ia ai lava ma ai lava le lango make ka se fa le nga swau yang makanga ia mai le fa pe fo e kawa ia nga se ku lalo e ko ku fo le ko fa le ska lo ngesini ia nga se ku lalo tau tu na sa nga le mu le langa isi si alo le nga la vea mai ia bo ini su mo dia o le au mo dia le ngo ai ku ai o mo dia nga e lo se la mo ku pe ma ku isila a o ka ka nga arrested los full code e pe su wongo ya le langa e ke parade malo walu ke fia la wo manguil ka ro ya nga wa fia folo so fa ai a wo mengi o me ma na ye ave nei fa na ma ko ngai fa nga la ki o fia ka lo le fu i o se atmosphere fu le ka o ka ma nga ya nga sa mo si va ka nga ka fia ma nga ya nga ko nga ma ya nga ka ko to ke la ma ya nga fiki ma ya nga ku ai ma ya nga ngi we a ko fia sa le ko nga si ya ku te se le mari e ko o le po ke le pofio sa ka maro ko nga ko so ku ke sa mo ko ka vale la ka ri ye mo me ma ngi fa pe ka fia ko fo yo ka ngoro ki sa mo ya sola o ya le mo me e sa ngo screenshot mai ya po ke ya ka lunga yo le ki le mo le pu le e nga fo fa anga tama e ma sang ye ku pulanga le fo ka ko mai ya ku ya boka ko mo ya ka ko e kasi ya mai ko ke le yo ka ko ai nga fa ko nga sa mo mai sa mo e la ko sistema ko nga e mo ye ile ma va nga le nga ka ko fa mai e mo maria ka le me fo le maka me o le story nga o le history a o le kaiminga ko e fo i mai e nga ye le kaiminga ko e fo e ko i ya usunga le ma fu so fa le mari e to e ngo ba ka la fei ka waka le fei i mare se fo manu ya la fionga la tua va fa mumu
ui kalo fa ki au so ia wa fai o la ka ngol ma vai nga kai pol ma vai nga kwa kala ia nga kau wa kau ma ya on makang ko man ko foi la ka wa nga re ka ma yo ko ma faka ia sau war ka wo fa mai lo ya wa ku dia kwa nga kai ai nga kai ku di kwa fa mai lo ya ma vai nga ia o la wat kala fi o la wat lo kere ko sa o kere ko sa o ke ko sa o kere ko ala sa la o dia fula o kere ko sa ko misa ala sa wa fu la sa ya nga ya denga mo mode lo ku nga mafaka ya o fa nga ola ko ngi la kari o fi po sa lo mo mori la o fonga ai i mbele ye la o ngare i ka ko mori la o fonga ya tua tala fa kai ki asu ya pela fonga fa ya o pa Maria tau o la walo te le te sau la ya ko sau o la o sau la o dia fula ia nga modi do le la o nga ka wai ka ma modi o fonga i fe fo i fale ula ia nga mole kulo le la a wa kulo ka mo ko mi sa ka ma ko ka ro ia ka wa ka mai la au ko ma madiu ia sa lo la an ko nga o sabia ya lo ku vai malang kala ia ola ku nga ola faka ia le ma wo nisi ai ka kile do pula o ia lo wa maria ko nga so e fikala le history sa mo kala le kai min ka kala le ma maria ko nga nga karier kara le fa solo mai mari ko ka vika mari ko mori makua e ke le fika le kuranga o kala anga o Samoa ma mea fo i le kenyo da fo ingol population kenyo sa mang me fa penga kasi var ko se ful kasi var fa lima ka ngule lo ia le ye ka ya o ia masa ne ta so e pio ka ya o malai ola manga fuanga ia o fale mo ko ngai ia o malai ola manga fuanga fale mo ko ngai ia ma i fe foi le ala ka mo faile fast e ko fa fo iling fore ya sale aula e fa ing fo man ko fo ko fa ka ya ka ko le fa sale anga tolu ai ese si man ko o mal paloka le fo ko mai ko le kangi le fio ngai le pari e ka ko se e ruma mo le manuia sa mo o le kai ngai mo le manuia sa mo le fio ngai ya sa miliota o ngar fo namlo ulu e ingu fo ai manga nga o le fast e fai e manga miel do vai ko o ngu fo le fa sale anga ko e manga ambia se fai se ngu fo fu fa e ala nga manga fai ngu fo le i manga ko fu ka ko man ngu fo le i sale aula le anga o sale aula e le nga ka nga be ese mai la ko ai manga ko fu o i le ka ngu le lo wa o malai ola manga fo anga fa le u mo ko ngang ia ma o le ala ye le mele pe fu la ai nga kai o le nga polo misi le fast e ka ngo fai se ya le nga ka e ka ngo fai se ngu manga kuala o le bole mo lo ba ko ka ke le fam si unga le ai ai o sui umale lo ke ba ko e sui ma malo to lo ke ai ko ngole ai ngole e ko ngole ja pipi ma sui kai ko kasi o la va ya sa mi le ota namula uru ke ngi ngo maka ngo pika pinga me la ngala ngol va son ke ngi e le o ku o mo le ja pipi ma kuala sa o le ja pipi ile fai ngala ngol mai kau he's there to serve lo ngai ku malo o le mo me malo po oi ma ta diu fengai maleta ya sa kaida va po e o foi la va ya le fiong ya le famuina e le o ku he's really on e manga e fai me sa e pi foi le manga o ya o la ngo malo fa penga foi la mo to po ma ya o pe o mera no fa ko ya fa pe alu ngai ya fa pe fai mo fo ya na bulo u e ka mo fai sing fo sa fo kula fai manga kua foi o le lava manga o nga ma fu mai la me ya o ngol kula nga foi le e ongo kusa e ongo pule sala fai ya le nga ve ese mai ya sale aulo a o fa ka wo i ya nga ve ese mai lo le o fu lava le e man fu ai ngal kai ya ko manga ya ia fo muina o le tamari sa fa o manga ia yo ngala ngonga la va ai e kala ngoa fo le e le kala ku se not so much o porkiki e kala ngoa ia mai sa o nga opinion e me mangui ai man ko ma ro fa ka ngua le fo lo ku fa fo ko ile ming ska fa le ma
so i po malolo ina e le ele o aloa o alava mea umai fai langa o aso la sa pisa ka fa penga a e ku nga ia nga longo fo fo ka mingi la wa maka yo fo ya ta to fa la ta la o mai e fai de maro i mangi sa mo o le mea nga renga ko kofi ia penga nga kusi a au fo ila tunu ia o ya o ko fionga o ieri po ye upo sa mo a ko tiro ka kai e meri mai ari sei umaka ko ori longo binga a fa pe ko e pa wa nga meri mai e malo he o wi ala kulo ati di yanga o ko le sa kusi a au ye la tunu ia o fa be o ko makama o le paki e umai fafo o ko i ia manu ia lo tu malo o ko vai e pro keki ia ele ko ka fa makala a wa ko ke folo ke le pro kiki a kamai a boreba langa wa pasia ku wasanga mo ko po apolima wa pasia ku wasanga o timingi nga lua oe bolo ainga nga lua oe molo tu malo ia kula pa inga ngai there is no currency ke ko sa palo ka la sa o le porkiki le arena le arena le porkiki e le mo ki ngoe ke ko fio ma ka sanga fo sui mamalu le fast sui mamalu le chapipi sui mamalu tu tasi faise ai o roku la mai awai mori ku malo awa fia mo se ai o roku la mai lango malo le fa kula kala lango malo o to umaya awa fa pe aro ngia ke ko ku la mai longo vinga mo ngo foi en pasi kula fongo fa nga palo e mga bien lo vai ko le o ti doi o le pi nga yo mai le atua no le avele nampa i le fast lo nga yo mai le atua i sui mamadu le mele nga fai e maulolo ta vita le sunga fo i ya maulolo le nga pasi ai so o kai mingi awai ke ele ku le ko vai ele ku pa ki mo ko le winga la kala ele ku pa ki o le winga la kala le mele le ku pa ki ku sa ia kai me ku pa ki i me ka pa ki ai a o male ko i o mea more ku maro e manu ia ile ku maro mangu ile ku ia okay lo la sira fia ma tone o tangata sa mo lango ia le fu ia fa avangorunga i e mo mole ko fu ma ku fa fa ile fa ngofia ko nga luenga o le mea moni lava ile fa ngofia nga luenga fu fa ngai mo to ia sui mamalu parliament o le tua ngai ma ia me se fu si pan nga lo ka fa fa kaia e lo ka kunga ka pa sir ka lo ku pe kaia e o fu kaia o le mea lava le kasi Wailoa maletunu kula epa is gonna do the same thing, he's gonna say the same thing. E ka akia maka upu e ka langoa mai o langa fu le manatu toina o le fase futa usanga le i wanga o ia nga keiro mame uma o le fala vela venga le tu pune stoina ona wo matua o kula epa o makua sko inga be fu langa ke vai o technology mame e le la ka ko maka upu lenga tula ine tula epa inga wakala ngoa le minister of so inga technology ma atula ia tutula e pangi fai mai ia o te mana o te au mai le kako keipo o ko manga ko mai ko le keipo le keipo ria o le maka kikele i lungo le nga sau ngo manga kua o le pai inga karuai o le fionga ia to lupi le sa minister o ala so inga ia teknolosi manino le lengo e kula ia kule fast wa avele wa fa ka wa malo o so wa ko pat na ile malo mai si entities ko so si vaenga e kula ia kule fast wa fa ka wa malo le ka ko ke poria ma ko ke le e ko we ke po ka ko submarine ke po so o le article le ke le article nga me fa tsala mo ale nga vela polo online ko so ngi a bo le fa ko lo nga o le wa sa pe fo dinga mai kala ngom mai fa me ko yo va fa ngar ke po a fa fonga i sa mo soli anga le ko nga fa ka wala ko le ke po ya fa pu ownership Samoa submarine cable ya polisasa CC ownership in January 2022 le lua felua kasinga ko le fast ale lua felua le sa li pokiria ngai available online sa kalambua e kele ali ko nga kusi Samoan government decided to take the full ownership of the cable company, which was previously
co-owned by the government entities and private service provider like Digicel Samoa and Vodafone. Ole mangingo ia la kalanga te rupen ni. Ole pe se angi maru me se savide manga ira fafunga. Arenga ka ngofi fa kanu kepo. Ai ko partner ai. Ma le Vodafone, ma le Digicel. Ai ko mga kua fo le Samoa tau le kasi kampangi ke le fungi Samoa ngai. La me ko. Nga fa ka fo le chapipi. O le la pisa ma le SNPH e pisa mai mo meo o connectivity. O le mere kupu. E le o le ai foi. Ka ngofi le fa ka kampangi de e tos fu miliona. A le sa ngoko rupe. Nga koe fa ka mo le malo e koe own le malo e 1 point something. O ka su pe mau. O le manga ia. Uno ta tau tanga talau tele. Ia la sa ngo mai kong. Ale ka ko le ya submarine cable was yeah. Submarine cable was a 30 million investment established in 2015, and the government entities own 50% shares with the other holding 50. Lela sa limus kulun malo, ako kelo lang mga fay, nga umanga faakaw le kol sa fulu. Lela nga wak lolo fast ko faakaw may de, kasi malibar, mediyo nga. Kasi ba fay nga ka makaaloy ko peso. Company ya mere le nga le ka ko produce ko sa lunga su ya but anyways ola mangingo ale fa mtala nga fo ila fiunga ya toi lupe ya manga ya le ele ma foi ko mai foi la nga le ana sa no le fiunga le minsta o so fo maloloina ya por kala foi asale aula ya va a lo fipo o le sa ngo me ka falma ala fa ya tu la vor fo fe kala ala fa mai le langa se se o pura o fangua ia o la ka ma fa ya ka mai o ia nga fa el pese ele ai bo o malo kai sa o ko fa ya fa ka fangua fa tio la fa ko fo fitalai ia e fa malu ru atu sui mar po ta le tuangai ele ma fa na tari mai le minista so fo malo roina i mea tau ele e fo i min sky e o ia lea e o ia va ia me ka so la kuna ia kua a o ia sui makua o ia sui o leva e ka sia va ia le ku o la ka un fa ka mo ya sa mo o ia fa ka wo me le o langa plan e le o le la ka pe a fingo fi you know be va penga le ko fa i fa mo sa le longa o le kere yo mai ngai me fa pe le ko va i ko fo e la i la ko le pe la le ku le ko di mo o le fa ia o le ku o le min ska ku ku lunga a anga sa ngo ngai ngala ngai o le kero mere ia fe ia sang longa a pe ka a fe a fu le pe ka fa pe mai fo mo fa ka fa se kala wa fa ko fo a mo ku e sa o po tus pa ia se le me nga ma ka ngo fi e pe yo o la ko i maunga la fo le maunga ko spa ia se pe yo la tu e mo tala le talo fa lo fio ngat pa sa fe Josephine Pele fa tai ma futa mai fo mai mo mata ngo fi e lungo maunga vai o la to e au mai le tala le ea o la unga va ai e pa me nge so ngare la o ma kwa se la pa se me uma o ke pola le ai ia ele ko se me la ko mai ko ka fa se ele fa funga la tunu ia ale wo mo mau ki wo nga ko le fast lo fa lo ko fa ka mai ke pola le 1.8 million something o ke le mo ia o le tato tala so o le fa sa lau le avano le CEO o le matanga luengo Ministry of Education ia male matanga luenga leo o ke no sa mole le ko kongi ka mai o CEO u male sa mo e se lau luas fu fa fe tau sanga e se lau luas fu i va fe tau sanga ko sa e ko kiki a se lau kurs fu wa fe i le kausanga le ko kongi CEOs ia ko sila le cap le ka ke kala ngo so
Se lau dua sepuluh whaafi. Pero, o ngai whasa lau runga le page ngalo walo runga le kuko ka le www o le pisasi. O pisasi ngai. Se lau dua sepuluh whaafi. Ia la ko o se lau dua sui whaafi. Pakai ka inga. Wai e ise ngai runga. Se lau dua iwa. O lang kokong iso. Se lau dua sepuluh whaafi ko kike se lau ko sepuluh whaafi ko kongi rei a CEO la iei. Ka ngofila ka koe vai lima lua vai aso kausanga. Man, that's a lot of money mo CEO vai aso. Se lau dua iwa lima sulu vai aso kausanga o ngoafe pixel lau. Ba fa peanga la ka ki ai le ngu mila sa ole. Ia lima sulu a fa kele la ya dua le bere. Ba ka ko pe Fortnite vo le. On ma kwa ki le au ole a makwa ke le lava o kupeye mo se lau ko fa fe tau sanga se lau lua se fa fe tau sanga la con el CEO terminate o la fa sa lau avango ia ole winga la kana fo le o makwa ke le ia le mo mai o makwa ke le ile vai aso o a makwa le a week kangole fa ke le ya lu vai pay Fortnite e pay Fortnite ki pide o tax ia ni mafe mo kupule luva yaso na CEO le Samoa nga ko sila le Samoa anga le kula ia kule fast e le si ia mai ko kala lima sepulu le fata la ba sepulu o le fo la si ide ongo kala ale le ka mo foi fast e foi de media ia e ka e pay Fortnite le maro ai o le ka ki le ka ko le lima sulu va yaso la nga lima sulu va yaso tau sanga a fa pera lima sepulu sa lua fe fa se lau o lono winga e kaunga kango e ko fa kele le lua langa la pay Fortnite yeah well, that's a lot of money and then you think about the people like kanga kai lau tele ia o ko kongi o fo mai de fa ya o ngoro fa ko i fa kikeri fa ya o ngai le wai uma kikeri e to su man tu ko wafi e tau sanga o ko kongi o le fo le kai mingi awangi e fa pelo fika sa le pelo la nga ele tatong la nga kere o alu lungo e va ele pechol pisasi le sa mo le fa sa la unga lunga o la ka uma mayama o la ka uma mama ko kongi vai la nga le fo ye ia e fa ya o la vai nga mangku afa pe se la lua iva wala amaka ku se la lua fa se la lua iva so le nga ko le ngumel la po se la lua spulu iva fe vai nga kangole e vai se la lua iva fe le ile lima spulu lua vai ya so tau sanga manga kua o le peide ile kau sanga e lima spulu lua vai ya so tau sanga kangole vai ile se la lua iva le longo winga nga sa lua kali nga kangole ko fa kele kali nga le lua vai pay Fortnite lima spulu lua vai ya so le kau ngore 5 ai a pay Fortnite dongo winga e ko fa kele ya that ia ka ya e ke le nga luenga lo fai fast ia o ka ke ro foi nga ka ko ai nga cha pipi mga ka ko ai nga sap ia masa mo uma ko sila ia e cha ua ke le mere sa ma ko ka kala ngo ko e le fa pungi me o ma ko mangui ai ba inge le ka paki mai anai ngai o ka ko nga luenga foi ia o ngai maro fo de ia o sila la ia o ko misinga la ia le sai longo e se laurua faafe i le se laurua i vafi i le kausanga a ko va ai le leo fo le ye e a mata suli mafe i le sport fitu afi i le kausanga o fika se ko pa ko ele pepelo o ngai available li lungo le page pisa si sa mo ia ngai fika le ngai se full fiku afi ia mar ko pere mai i se lau man ko e fa popo fa Facebook fiku afi le fa mo ko ko CEO a ko kilo la tau tua nai malo ia o le awala ino e le fai ngofi e o fo le soi fu ai mai mau e la makia soi fu ka ya mo le fia
e ko ke afifio aku lu malo le tunu ia fa pe o le ku le traffic ia o ki mu e fa la i dungo le wale tau tu ino le tunu se fu fi ko fe mere fa la kala o a unga fa ia la kala le fel pa lo ko o ke manga o si i ko ko ni o leo o makanga lu ngai ko leo fa le mai ma leo fa le mai mai fo leo fa le mai fo de si mira ka e ka ua ke le si o tongi o leo fa le mai fa ia onga langa o le lima spulu lima afe le tongi o le pure a onga o le a ka le pure a onga o le pure a onga le wale fi fa kon kalaki e fa solo mai lalo ia ta ua e ka fu langa si i ko ngai fa ia onga fo ye langa o ki la va ia i tongi o le tunu fa ia onga o leo ia ma le lau tele foi la ku fa fa ile fast ia le la ko ngola e va ku kala le la va ku la ka va fa fa tu mata ilinga ia e la iki ko leo amaka si va ngala pa so solo CEO wa yo maka ngal wenga leo ma le CEO o ka manga ngai e pusa se la mo ku pu afedesi ai va spulu wongo afe wa e fa pengal fa solo ngo ko ngel maru o fa ya onga yes o la to su to wa fe ko bal melo confirmaro e le ko fa ya onga se diploma everybody ka ngai lo degree ai sa fa ya onga la la wo ku re manga fa ya onga ai to su to wa fe i kausanga e langa fa klo kala o ko fa fingre sa mo fa ya onga ia Malaysia ni sa Malaysia ni fa ya onga mo ku penga le mo ai va ile mero fa fast mai le wa fe wa kasi le wa fe wa rima o le wa si i mer ko ka la rima spu bo o singa wenga sa ko ka la si le lima kausanga si i mer le wa e umbala pa inga ngi bongo ka la o ngai le tupu pa inga kuai le si me fa ka la wa spu bongo ka la o le ala me le fai ti o tato o le ala me le fai ti o tato le ngaka wa si i ko kongi ai afa a pe fo ila e lua se fu wa fe ila lo mai lo pe e le ki pia sa tax nga ko fa fonga i menga wa ngalo menga fa men malo a lua se fu mai lo se fu wa fe mai lo kongi ka usanga o le makwa pinga ki ka kere ki o fo wa ngo se o tato tu u e le fa akusaria para mo kwa ki ki ko kongi o si e va fe i ai fa fe kai o lai mo ngai ngal wenga ku ai ngai ainga ku ai ia so na o mai lango malo mai lango malo ngai ko ke vai ku ai ia se kai mi fo i ko ka di wa ku le ko fa nga malanga ale ia la fui mu fo i e sa le ia e ngaka nga CEO o le ke le yo le ke vai ma ko ni usila e pe fai mai a CEO pe o le ape o le ave pasi e le ai stake le pasi e ai stake for CEO o le se senga nga o fai nga mo me o economy aku o sa mo ala mai se tunu e ai stake le CEO malunga kulo wanga CEO e le se CEO e le se mela ko e fosi ale winga la kala o le kere o le cap e ai stake le CEO ia ai pankeke le tangata la tele o ngengi usila o mea ai CEO e ai fu al pas le winga kwa e kusa o lai lava lai e le ke le ke por ko kongi o kanga ka mo lunga pare bia mama kongi kanga ka la kele al mere sa mo e ma kwa ke le ke por me fu nga ku por ma ki vala ku pu ya ku le pe presio a presio South America e nga la ko lai lunga ke le ko kongi a o lalo mai e su me ke o lai o ngei peke fa popular ngal wenga fo ilepa any job pe yo leve pasi e le kusa le ame ke e ai leve pasi ma me ai le pale mi angi sira e o fo ilo ia kusa le ya e fo le ya ku ko ngi si ngal wenga ia fo le ngai lo ko ngi si ka ngakala e fo ma pengi ma api ya o le ta wala le mala mai ia a kong fo si le malo le la si ile on kala o se me alo fa piko si le nga kere fa fe kaya fa ko fa la inga ale ta yo le malo mala na ka pingeka ia male malu fo la inga fa to le to sa mo ta fa kai kele ya le ko walo lo fa se kwa ku ia mare tele se ring o ko si le sa tu mo
mea la ngā ko ke vai e lau na CEO kurowa e lau CEO ka kou whamai vā rea la ngau mafu anga rea la ngā fui o le take lava lea le pai inga bolewa e kusai fo lele e oa ia la kama e lunga ia e vari yango lava ka kongi e sa wasi o ka mai ka waru ma ke ki fai a fa ka kalo e ka mo fai ngai ka ma ku kai mingi o le vangoa lea fai o te si o ko kongi ngā ruenga a lele mo avaku kasi ke si male valu milionga le la vaku ku malo ile valu masinga a ko fa fo fonga ngile la unga mai ngai fonga ko fa mai le se mea a le se sila ma fai tau ma mai kaula ku o ya le se mea kasi ke si male valu milionga o le alo fa mai le se mea kasi ke si male sa kupu mua ele tupu mua o le leo lava lea nga mua mai ula i wil paelo o mai a mai nga wil paelo e ai o e le kanga ka leo o le ko fa ai ko e pisa mai ar kanga fa mai ia mai fa panga swingi wil paelo nya na melo tupu teminde le wo mai manga oi le nga mangu ia le ku si iko kongi o so le mele ka fa ile fast and narrow down le gap a fa pe uma walunga ka so fuanga ma walunga ia la nga ile sa mo ma foi fa fo ma mo runga kongia o le mea lai fai fa o penga kangaka alua oi malo kiri ke aro kikiti aru oi malaua malau penga ke aru po le almere ava ko lo fa ngoka isi ainga kai ko rima afa pe le ainga pu ainga foi pa ia o mako poro ke kiri mako manga oi la fa mako fa ngoka ia vidi mai fafo wa meia e me fa ngal poro vidi fafo afa pe fa pa se ko va foi de ia va ku ia fi wa re ka mo fi ka wa fi va ia ngā lua leo ko poro kiki le fiwa o le mea kauria lua ka longe fo i e pensinga pe la mapuru pe la ma fo le aku alu e ke vai la e foi le kelo le kupe ia ai ko ngi o ko ia ko me tsain vai ngai me foi e ma fai sa kupu mo e kupu lo fai ko fast e ki ngā lava fa ko fanga mo a o le lava e pisa marka un ka so fuanga e ke alu ala ku ngama o e fa penga la ngai kere o le mere fa singo e le i fausia lo ma sa so skasi o le successful is not an overnight dream le fa penga manga ke successful ka ya nga e boya ngi ya le fuka ya fu le ap e le ai a ko ko le apu ngi e o ma singa fu afu pe ka sanga fu afu a ko ko le ngi e ko ko sanga fu afu a ko ko le koko e ko ko sanga fu afu a fu al koko le e ko ki ari mas fu ka sanga o ya o e nki ai o e fa ka ko ko fa penga fu mo mer ngi a ko ko ngi we ngi we ko ko sanga bo fu e ngi we fa ka sanga bo fu e ko rula ka sanga le ke le mo se fu ngi u a penga fu se la o ke le vele so uma e ngang ko a se vanga fu pe fa ru nga vele ngi ko sanga ai a fu ngi u e ke a ru ku nga mau o e ai ngi o e fa fa arifu o e fa arifu o fa ka popo ile ngi le kasi a ko la ngi se fu ngi la ko va ku le o ko ngi o ngi nga se fu e koru ka usanga kere i kau mafase fuor ngiu rea. A o le kai me fuoi ngiu e se furu. E ke a luar kunga mau. E ke a ngiu ai, a ngiu rau whanga. Kere le pupu whapenga, whanga i pua. So, o le ese me fuoi lere o le ave o le fish, i le kangaka. Malokanga e ave le spia, i le kangaka. O le mau masangi area. If you kill the man, the fish, he will hungry again, and then he will come back tomorrow. I can't wait. Ave saukanga ka me will hungry, and then you give him the spear. Ia pole net. Ele ko sauka ya. Wa foi le ala ku ngi mal le meria la kwa fanga. Fa ka era ku mal upenga. E fa ngoka ngi ma wori ya. Ya, ma wori ia fa penga. Ia o vision ngi o le sila te el malo mai o ke kari kongo fo. O ke kari kongo da ngolo lo langa la ki kisamo. O ngiu lai kongo mak fa ngoi samo. Kasi al kala ngo fa ngolo ka ma me o ngiu ava ko pongi ko ke lo la ko. E le ma se ko se ngiu. Le wo fa ilangi fo longa ma ko le fo ko inga. Lai ai ngi woi ye fa nga o ke aru fo la ku ngamba. O lai fu ngi la. A o ngi ko ma ko la fa ilangi fo longa. Le la fa ko a ko o le ngi ngi le ke la la samo. A fo ko fa ko la fa ka ko ngi wo se la mo ku pu ye pia. Fa ka ko ngi mo ko
kong yak kwa mai o kere sa mo nga kong yak i fasela le mai mo mai fosi ma kong i fasela hai fasela uta ioi nga uma fela nga renga ya vili ko kong i do sela 5 ya mo me o ya le ngiu de fo mo laro do sela mo ku ko ya kong i le taina wa ko ku e mai aka ko i lo sa mo o ke la ku nga wo kana ko viki ku sa nga ku wa yo va ku e mo wala lo fa pasi ma ku are i do ko sengi nga o ke le do ya bo uma nga kai o la ku sa o ko ko mi le sa ko sa sole ke vai de ola o pe o ri maria ba fa man ko e maru bo maru o ke le fa pasi ai anga lo ku ya ka si ai fo sengi we ya ye si ya pe mo ngi wa ka ka ke o ke ngi ai aru ai fo sengi o ngi wa ru se la ni mas fu ioi a ola la ngi wa e te ola i fo ngi si fa nga a wa o ki e ka ngwa ngi filo o yere mai mo se para sa mo ola ava ku sa mo o manga o ape o sa mo ya ai me nga ye lo fa koi ka wo yo me fa pe de fa me ka me le udu o le ma ko fa ngo me le udu se mai ma ko ke me le udu ya sola ke vai pe ka nga pe alu mo ma ko fa le ke vai le la popo o udu e ora fia ke va ko pe e ngai ya o udu nga ele nga ka ngai ngai e ke ya wa fia ko ka va me fa ko ni udu e ave fuai ale ulu e kere alu e kausi nga ko nga ola e fua are oi mai me wo ka vai mo me wo ka kare peka e ala nga o ko fia fu ya pie e nga me o mek peka e po ya o ko fia ai mek tono ma ko ai ko ngo fore le fai me ya sole se ke fa ko kere fia e kere fia ai me foi ya wang rera o wa lo wa ma ko fa so ngira wa makala ai me ai healthy fo de ya o la mala ki ma o fa pula ko ma mo de ru o ke do ko me ko nga ka la ma ro ngo wa ru mek ton ma ko ro ka ngo fika fo de ku so o le ki de o fa nga o le ginger o le garlic ma le e mo wa le fa ma ko ai nga sa ma ko ki ka ya wa ko ngiva lo ngiva o wa lo le fa pe ko ru la ka ma mo ka ma vo ye ka ma kero ai ko fa ron ko manga pingo ngolo vo de ya ma ko de ma sang o lo que fi pa e o que fi ha ko so que de fi pa e o que de fi pa e que manga fo de ya ka healthy ya alo o male modi mo fa pe so mo nga ko ai ko fa i pulo mar ki fa ron ko so de pe le train de fa lo manga ngolo e de ma sang manga o fu area lei il bocole ile ka bolo fa o le ngari le ko foi mele o vi foi pole news o fa pia so e va ve ya ile ya un pula i bu ka ko fu le ka ke le malos e fa non ko manga ya ke le malos o se e ko me ton fa pia lo ya la va la pu ka kas ngala ngo ko le la fa ko makainga o ke ala fo ka ya fa lo la polis bol manga ye mele polis o le polisi ma le kofe no kofe ma ko nga ki de mo ka ko mo le fiu mo le fai la fa nginga e ma le polisi e o ma le le ya le aso e o fo me fa lawa e le nga le white bread e ma le brown bread e ma le mo nga lo fa ngo o la palolo ala e fa pe la palolo ya uno au ke ro e wala fa o porque el casi oh la le favor que mi sol ya tu igual que mi falta con like ya man ya malo lo nei po fa ka mai mo mai fa ka fu lango ka ko youtube fa ka lango ngai ya se fa ka ngi si o ni se ke de me la vale fa ko mo ko pi a wai o le wa fa so lo ngi mo me uma ya ai le ma fa ngo ka fi le me lo mangui ya ya wa te le me o ngai ka fa mi fo le la ke le pe lo malo ya tu o le o mawa ku pe nunga i lo kango lava o fai la Facebook mai foi la story o kango fai pa wan me ka wi mo le thousands ya followers ya o ke ma pe foi o nga ba ka me sa o fa ku ako fa mo le follow me la ka Facebook ka ki fai ku pe ka ki le yo la nga fa pe e le se me ka ko o nga ya ale tulanga na fa ka mai mo mai ya to u malapa o le ma wa to lo swafa ya a ke lo ai o ko lango ya
di ia le di me uma ia fa tau va mo ma unga ne fia fi dungo lo ai ma tatu tatu no nga dia fia fi me fia ia fa ka ia le manga ia fo lo fa ka va ia e manu ia malo longo nei po ka ia fu ia mo le tsoilo tso so fu mo so wo le lo fu ma le anga le yo le tua la tso fu fe ngai mga luenga lo te va tu America ia o Caroline mua una sa so ia le sai sa mo fo ia to fini nei ia le fo ia grandma Cowley malo ia mala fionga malo tu tasi mata ilinga Shirley and Johanne malo va sai mo to uma manguia ia kiu ke ma fai von ia so pui le tu me mala vole a wia ia fa manu ia tu le tu me uma ia la fa singa malo longa wa ko su fo ami ka ia ia tai minei ia mo ma nga marka ko la tan no lunga lo ai ia ka manga lo mai fo se la manga vole tau te mari i la fa fonga pe o fa usala fo il pa ia se ngana ne fiafi ia la fo ia nga va kele manga lo se fa le tono la tari manu ia malo longa nei po la ko ko fe lo ila sa ta mo de sa lo so so fo so bola le lo fa ma le anga le tu ate nei manu ia malo longa nei po ka ki have a good night, God bless so far so far